Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Pope Francis upalaklan no hakarta ka baprapu prasnam haka yingsa jongu hakasa Santa Marta Vatican ulakarpad ba omday banda penkrautan hadu kata-kata haka sngi ontep yau hanrei ula banjur badai ban penpau ya ka jingej baskem jong gabalang ha kamet balamipan jong utrai Jesu Christ la pentep ga Vatican News kabalong kalat patai kubor jong kaket bakhoj Archbishop Diego Ravelli ubalong Master of Apostolic Ceremonies ulaong ba Pope Francis ukwa ba ya ka jingleniam hakasngi ontep jungu di ban penya da unong bot jong Chris da ubriu ubakraw bor hakapertai Pope Francis syuabo unklan ula ajing menjur kakot riti leniam na kabenta kasngi ontep jong upop kaban puli ha ka jingleniam jong kamas bakhoj ya ka ba ompala ban penbena la pentep ka Vatican News ka Ascension ka baar jong ka Ordo Exequiarum Romani Pontificis kala peni bunteli ki rukom ba thamai ka bakentup kumno ontep kamet ka basa jong upop hadin ka jingklan no nagani ka sla parthai